urwa katanu hamwe ne exclusive rave urwa mukaga rwo muziki mix na ba DJ bamani hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite eshaha zabikomezo mwabaziona yeyo beidundolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ekiri kurataho Hajirwe Bana Uganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese bipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyonjera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amna nwanjina kwachira on program itekinya mrunji program y'obusiramu live aha on TV West Studios omutebekanisa nkabirijo ndi hawa Sade Musa kanderiza banyinemo Sheikh Abdul Kasule Executive Director wa Ikra Association for Dawa and Development aha Omurimbara. Yes nakwachira sefu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beto de kama zenta nchire mwena abaruga kusale juma kampani yangu yabatambura kurungi munonga abarwire ndushasha nemwe kandi abafera ntugirango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nimwe abarene batebekanisa majenye mazima ntubendeza ebirungi biyonka biterizoba nebiro bina okwezo kwa Rabidan nenga shokwa kana omwaka 2027 kurugira aha kalenda y'ekisiramu y'ekijungu erizoba nebiro 26 okwezo kwa mwenda omwaka 2025. Yes, so ntule ni magambira ngo mazima buri kimwe cyona Qur'an kakigambaho hamwe na hadith hazerizoba naenda tureba nshonga ekwatirine na nemikago. You know, abanwani, who is your friend? Tune kufayo mnonga ukureba ngo antitorana abanwani bitu abarungi mnonga abakosa kutombeka abakubasa kutongeramo obwikiriza na nebindi okureba ngo twabasa kuba okurungi omunsomo bitu shina kwakira umuntu dogunde alhamdulillah hazana nyenda tutandikireho bitu ukombuzira mbuziri ukaniwe utakuna kundonda munonga kanimanya manyiwe tire notamu anotamu konka kwasa notamu konka ekikire omuto ni wakuronda omukuru namaze ni kukire myaka bashomere kuba ni nondonda niza kongera mama ni mukuronda yes inshallah taala so banzo turabiremo amakuru agari ombusiramu hati rigena ngo gati takagira amakuru nibingi munonga byo kusima ari okusima ariho ebyenaku byona abatwikirize mu Radio West bashimira kuba ni babimanya cyo kubanza ekikuru nitugira ati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni tukarwa wa ruhanga no wa ruhanga niyo tubikuza amuheru na nkate tine ho muntu ari kubasa kubera umunsi atakije kufu konka his eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdallah al-Sheikh ogu abirari mufti wa Saudi Arabia
Okay. Rahanga amesire isamfire and this week actually Riyadh niyo bamuzikire akazara 1980 afira umwaka ogwa 2025 abanji abenje bukuzamaka umura anaka Mina hariyo muzikiti muhango munonga kutuba yona bakura Sheikh agumana asoma kutuba kuruga na umwaka 1992 kuhika 2015 ogogwa fili ni wabire asoma kutubejo emyaka yona okwerezo kusiramu echachikwezire emyaka 33 Mashallah. Then yija yakora obwana ko bwa mufti kuruga umuhangaria Saudi 2015 kuhika umwaka ogu 2025 mari myaka 26 bamuzika Riyadh siona kabashomi tubiri ntumanya mazima habo kuba akozire byingi empinduka zona zorebire ziriyo kurabo muna komu muhijja muhijja zirabiro muri umukono jogo mshija so kadara Allah hanga musasire byamushobereho nko muntu alhamdulillah echa kabiri konka no kumanyisa nimbaza kuwebwa okumanyisa abantu berwenchwera rwenchwera twineyo omushomo gwa ikira nkaburijo kiro kya Sunday insha Allah bizo mukasheshe tugo shahi 10 nibamanya ibyito bya ikira konka mambe shino okore kintu cyamani nonga every Sunday okatahudara umyanya tari basi yitwiruwo ne yabusha uko kureba basi yandikireho ikira mkono Ekutwara darasa twashine nshonga tunga ako kunyaka koma mukasheshe cyamishana kiriyo abanyuma twaheza salati al-asri tutah sataro kwe kwasa yari kwe kwasa wallahi erari yaye kwasa no manyate hari ikizibu cyo kibire cyamani ngoko ku Kampala hazokireyo umunywanyi witu akugamba ebitakujwanjana tuture ntukimanya nk'abashomi Qur'an ne kigamba je sunna zo za Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabiyegesa kurungi munonga atomukazi yaba yo mu nshonga zabe za buri kwezi abaganda ne bakweta kusurumba abaharabu ne bakweta heizi abananka ne bakweta kuzomu micwe takusara echo nikimanya Usilamu ni kuchimbanya bonesi yone abana batine naba ya takusiba nitumanya ati konka Ramadhani yakwa na shashure biro byasi birarire omukwezi kwa Ramadhani atugo mushija waruje yona yabihindura nko muntu yagira nta abandi bagire togo mushirira bagwirira ruwa wallahi hasheje nshomesa waji agona makuru ponka ndiko bahamya nabo ku abahurikiza ba Radio West Native West nyenda bakimanye tikikire ibyo bintu bya kugamba ati no soma niba mwita Sheikh Swaleh Mubiru ni mbyo zine hati nko musiramu tuine bintu bibiri byo tukurata Qur'ani na hadithi omwomu ni muri sunna zentuma ya Ruhanga nanka mubiro byeye ari hihi kufwa kurwo munsi akabaga akatugambira ataraktum fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma intamasakatum bihima kitabullahi wa sunnati atna ndio akabaje ndio ni ndugo munsi yeji ndio ni ngenda konkanaza kubasigira ibintu ebi bibiri ekitabe cye cyarahanga Qur'an nebyombire ni nkora mu bikwategye niyo dini yanyu wallahi
lan tadilu ba'dahuma intamasakatum bima mwabikwataje mukabirindaje tihineho okwiza kubura wallahi ate eki nanka nka sunna ogwo mushiza kihire wonaga ndi ni Qur'ani yonka tokubasa kusoma Qur'ani noza kusarota byona bine kutambura abokuba noreba Qur'ani tulini amateka ekargarukanamu emirundi kinana n'ibiri wa aqimu sala wa atu zaka musari mtoreza konka eswareji natugambira tusari hano oza kusaruta otarebire nka kukurata exactly ye entuma ya Ruhanga Muhammad akayo akatugira ati swallu kamara aitumuni uswali Ruhanga yatugira tusari konka hati swallu kamara aitumuni uswali musare nko kumukureba ndiyo ni sara hati bayegendesereza bareba kwa kusitama wakwemerera kwa kyona cyakora ebyo byona biri mu hadisi hati wazi hapo nobo tine dini wallahi edini nobo wajirugamo ekya kabiri udhu umuntu kutunga udhu kuna abayaba nazo kusara ne yoreke bintu binabyonka ngaro omumisho okunabe mikono okusiga mutwe na kigita ne wa musahubiro osikum wa arjirkum ati musije umutwe jino namaguru nekimanyisa ahona ntuza kusiga tine okunabe konka kiriya kiyagize ati khudhu yani sallu kama ra'aytumuni usalli musare nko kuri kureba ndiyo ninsara bakamkurata bareba kwa kutunga na udhu kuruga hakutandikira bismillah hakuna abo mungaro hamuheru hati ko yarugiro munsi nomanya intuma za Ruhanga zikasikaraho ziyonishemesha abantu zikagumizamo hati umushisha yize yabuza nanka Uthman ibn Affan ati kaifa kanat wudhu an-nabii sallallahu alaihi wasallam akatandika mirundi eshatu abona akaona biseke mirundi eshatu ko yaheze yabagira hakaza ra'aytu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu anahwa al-wudhu niko naribiri nanka entuma ya Ruhanga iriyo negira ki netunga wudhu ko yaheze kutunga wudhu yagira ndi man tawaddu anahwa al-wudhu umuntu yahu tunga wudhu kejo ebyo byo ndikugamba ati byo mu Qur'ani byo mu hadisi ezeze ntuma ya Ruhanga byo bamurebire nakora na man tawadda nahwa alwudhu'i fasalla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsuhu gufira lahu ma taqaddama min dhanbi hati umuntu yas keza kutunga wudhu akasarira ka ibiri gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Ruhanga musasira ebya dhambi gona gamurariyo ebintu byingi Ruhanga akatugira tukore hijja tukubasa gukora hijja otine hadithi wallahi inga ogogo mojo nari na biha munongana atungire mu kizibu abwo kuba entuma ya Ruhanga ko yatungire iteka ryo kutunga ryo gukora hijja yiza ya leta entuma zeye batandika aho kutandikira gukora hijja hagira hijja nekore ebirebe ekiro kya 8 ekya 9 n'eki 10 ebyo bigambo mu Qur'an tebirimu biriyo mu hadith ati ekya 8 emuza kubari mina bazamina ekyo bakireba ekya 9 ya umutisa bari mu Arafa bagaruka ekiro kya 10 bari mina ebyo byona biriyo mu hadith ko yabe natandika yagira ati khudhu anni manasikakum cyo mukora cyono muhijja mu kirebere ahari nyo mukihe ahari cyo ndakore nicyo muragire ki kurugobwe hati twahayisya emyaka 10 namna mushanju muri kore cyo cyo cyenyine kunka ubwo mushiza
na watushobire wajangu ati hadisi ziriho mukazi na yaba ari na ikizwa kusara na ikizwa kusara ingaha konka nabasa kubatungiremo obuzibu umanya umutwe gwomuntu nigubasa kusisikara umuntu itwe nk'abantu tizikubasa kumanya ati ogwananka kusisikire konka nabasa kuba umutwe atungiremo obuzibu abantu batakukimanya ebyo nicyo kibireho konka itwe nk'abantu ba Western Region mbire nankandi ya harwedi yemwe na district kazi twakigambaho munonga ati ogwo muntu Western Region n'ahandi hona abakurikiriza nanka TV West Hati ogwo muntu takwikirizibwa umumizikiti wallahi azomuka abuko naza kuhabisa no muka yeye twenda kumubinga yatashomesha abantu be abukuba naza kubashira echa mheru no kwebaza munonga abajungu abajungu babirireho munonga nsi ya Palestine yes abantu numanya Palestine nyowe mbere nengishomaho ishomireho ebyenyuma kuruga emyaka 10 kwika hati niyo nigikurata konka babirireho abantu abo hati n'abajungu kurugayo ateji ebeni nensi bata state insha Allah tiyo nshabaruhanga munonga muno icyo cyo bashaziremo kibe bigenda umisho insha Allah. Okay, barakallahu fikum. Sheya bari naturabiramo ebiri kufa omwihanga na mnonga no omunsiyo nashali aha nshonga z'obusiramu ani byebyo so twaza kutandika na nomura magwito gwerizoba ogwemikago okubana nemikago ningashi abanwani abarungi she banzo turabira omunwani who is a friend kandi Qur'an hadithi nibigamba hoki umunywanyi agumire wenka cyo nashomireho no basa ngo kurugo munsi yeji otatungire munywanyi nikibazo abwo kuba itwinka abantu kandi tekateka ati umuntu yashwera umukazi naba yatungo munywanyi ngoma ninchurira nibakigamba ahabugenyi bako watunga munywanyi wawe umureberereje ashi munywanyi wanje nibangambira kungambira ati mureberereje shemeje kuba nimugira ki mureberereje ni munywanyi konka ekyecho kirimo obuzibu munywanyi harimo emirundi nyowe nshomere ko kushoma kwanje ni kunyoreka emiringeji ejabanywanyi hariho kunywana okwa ruhanga yes ababona kunywana okoko kw'abantu nk'abantu no kunywana okwanye kundiri ebyo bintu birimu entaniso konka okunywana kurungi no kunywana okuri omuringo ejya ruhanga umuhanda gwa ruhanga abo kuba kona somere hariho aya eliyo mu Qur'ani surati Nisa aya 125 hanga akagira amuheru yayo ati watahadullahu Ibrahima khalila aha unihona agize nikibasika unobaso umuntu kurwo munsi utatungire ki munywanyi wa watahadullah hanga kagira aki umuntu mwazeye zona no manye ntuma zarahanga nibahika nka 10 konka akatorekaho 25 momo abobo abantu ababatugumanyi tugambaho munonga Ibrahim nani Adamu Ibrahimu Muhammadi Isa ibn Maryam Musa abatukumanya 25 konka umuri yabo rahanga akagira ati watahadallahu Ibrahim khalila akagambira intuma ya Muhammad ati nyowe mubona nkihamu Ibrahim nkamunywanyi wa ati
ababona abarabire nkombizibu abakozire ki bona tibanwani fine n'abanwani konka akihamu omunwani Ibrahim waraba munkana nka kusoma ukachenka Ibrahim yakozire nabandi nabo bakakora bingi konka Ibrahim niwe mwana akazarwa Urufa ese nanko mwanya guguri cave munanka munyango timumanya cave ne bageta bati impuku nempuku eri urufokwe mama wenu ye yamuziri uko akasta mu mpuku emyaka 10 ali atakarebire na amshana hanga yamuhayo yamukwese bintu byingi koreka abantu koreka abaharabu aturangari ki ariyo ngamunywanyi hariho ekiro kimwe nanka abaharabu ko beru bakirundana bagira obonanka Ibrahim twenda tumwiheho abo kuba naza kutushishira ebintu byo tukwikiriza bakabine ebintu byabe bakwikiriza bakabine baruhanga babo ebikumi bishatu nankaga bari maka ati ko bashazire mwati bariyo nibaza hariho umwanya go babiri nibirundanamu bakore ibintu byawe byo buhangwa Ibrahim yagiranye wote nyine mani vin tungiremo burwire tintiza kugitindazeyo hati ko bahirize kugenda Ibrahim yakwata embazi yabitematema ya kwata embazi agitomu ekishani kihango omuburago komukono kwasire kiti kitakugamba atiko bizire babubuza Ibrahim nawa otematimire barahanga bitwa ababona kubaheza Ibrahim yabagira mu buzo ni wowe kwasire ki nebugete mpango nebageta ki embazi ngo mu kibuzo bavuga ati ubwo mwana akutugambira tubuze akibuze ki ekishani ekitakugamba nawe yababuza nti habwenki ni musinza ni muramya ekitakugamba batunga mu bushungu bamukwata baita abaharabu bona barundane enku bamusi bazito mu kihomvu kihango munonga bamusi konka nkamunywanyi warahanga kubayirize kuteka batiremo mururo bamunago mururo bamusi mbweni bakatimbe ki ekiwomvu vali munyana utugendera hakari wekinyamishwa cyo bakwita mu ruzungu baketa siramanda kirinka konko kiringo ikonkome icyo kikani cyo kihembo muriro kikombe muriro ati bakwa kanki guhemba nika kiguraza inga kuguhemba wakeje ati hari ibintu bibitsana kabiyotare bireho tukantu bikora byo bakweta zomba oba bamuta mutego gutegura Ibrahim bamunage umuro konga ko bakikozire bari yonazo umuro kwabire nagenda ati kwika hihi no muro rahanga yagambira umuro gutamusi agambira umuro ati kunu baradani wa salama iwe mururo ube umuriro go businge baradani cold one bueno gutakosya ngako kureba muntu wa mtom fridge konka ahero hariyo mururo iyo ni gwaka niko cyabire bani baha ubwo Ibrahim twamuheza hanyuma y'ibiro bari Ibrahim ariyo natambura cyane sema ubwogo
Ruhanga we na nakora n'ibindi bingi Ibrahim ni byingi munonga na yayo kama. So my point elia ha bunywanyi kureba ati umbantu rukumi munwani wawe wenyine wamara no rukumi Ruhanga ki hayo Ibrahim nkamunywanyi iwe wenka Icho ni ikinditera kugira ati nikitangaza ati umuntu kutunga munywanyi kigumiri. So wija nkaha ibyite byensi Muhammad intuma ya Ruhanga sallallahu alaihi wasallam akagira wano kunda munywanyi wawe nambeji abe ari Ruhanga uwo kubanza kunda Allah subhanahu wa ta'ala Ruhanga niwa kabe akwate cyo kubanza nka munywanyi wawe wano yenda obunywanyi kunywana ne wikire Ruhanga abe munywanyi wawe wogira ki uwo kubanza owa kabiri abe intuma ya Ruhanga sallallahu ariho abasibire ahananka aha Jesus umburingo obwikire wano kunda Jesus oyo niyo ni rukundo ya kabiri wa Ruhanga okunde Jesus umukunde munonga konka kumukunda no gukora no kurata ebyo byakugumana akora oyo niki iyo niyo rukundo ya kabiri Ruhanga kataho rukundo ya kashatu ebe eyabazire bawe hati nabazire nabo akabatamu emiringe ebiri twine tata na mama twine na mama hati rukundo yo kubanza intuma ya Ruhanga bakagibuza habazire banje aba babiri uwo kubanza nambebu nkundoha Ruhanga nanka intuma ya Ruhanga yamugarukamu ati mama ambuzo gwaka ati wa kabiri ati mama ambuzo gwa kasatu ati mama kwa yambuzo gwa kana yamgira ati tata nijo cyo kureba ati abingi abo kurata hadisi nkejo yareta nkekintu mpora mama muhereza kingi na tata muhereze cyeye so eyo niyo rukundo iyitu eyabantu hariho rukundo yabarirano rukundo yamuriranwa nayo egumire abo kuba entuma ya Ruhanga katugira ati buri muntu wena nomenya abandi twani tugambe bye dini ebi tubigambira nko mu muringo gw'Ikisilamu konka abakutereba no kutuhurikiriza bashimirire kumanya ati twani tugamba aha muntu nitugamba aha buri muntu ki abantu bubona wena abo kuba buri muntu ayine ki murirano ati antuma Ruhanga kagira ati man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir umuntu wena okwikirizo mu Ruhanga n'ikiro cy'emperu areberere munonga murirano number 1 utakatongana nawe murati murirano yanko yakubi kata inga nabaz utakata horwari ati nanka murirano mukuje inga entuma ekagire icya kabiri wagura nkenya utakajosya akahoka za nari uriyo noteka no sika akahohoka akahika wa murirano utamuhireho ubanza bambye ati murirano ati naza kuteka hafu ye nakecyo cyanye nakitwara nawe ceka nawe uze kuteka ningo teka umutwara oyo niwe murirano ebyerigenda ushemere kumuhereza abo kuba anobe yasa kumuhereza bisikire atakubirya yiwe narende bya boyiro so wagura yo nkakiri ibiri umuherezeho kiremwe
utekewe yawe na abenchare icyakashatu murirano mbasa kuba muri yo mu rango izitaka murirano abasa kuba ari yo mwibi akwenda kukwiba yaba murirano aenda kutwara wonka ka futi ahitaka ryawe murirano kamusigira katwari yetwara umwanya go kureta go kutaho ngaye muri ni mutongana polisi bamukome polisi yize twarena kai bamwe ibiri gene basa kubani bamutwara ate munkamani umushiza mutereki afera isasi bagire cyari cyamwisire ki nakani we wamwisire muri rano so ebye bintu hari bintu nka 10 yaani okuteka tinaka ubunywanyi na neighbor umuntu byashemere kuba nagira ki nakora okay barakallahu fikum atwaza kubanza tuzayifake omukahumuro nduza kutandikira ahari ibi bintu 10 tubase kubimanya kurungi munonga so otakaruga Katano aha programu yitu ebyogombechi netwijaka batwine engineer Jonan na ijaka bana tushobora niki ebiro kwetengwa kugira ngo tuombeke karina ehamire kande yo mutindo kokora haduko wake ko haduko oreta nko mushenyo feeling ahiburi haduko kugira ngo bene kushuka chokota foundation oversight slab slab ejuniyo kutantira ko kweza kujushuka ni uko kutanga kombe kebizimo byo byasiko higuru hata wota kushereje slab obwiro bumwe no shango bufichi bwaba bwinji munonga bwatere kizimbe cyawe cyaho amani uko kushire slab akwa slab ejo ukweza kushuka hard quality walenga hard core kushuka blinding ire ninga so feelinga ofuza ho mushenyi ubwo mushenyi bonka ninga hine mushenyi bonka nibiza guyamba uko agamabari nabo nyine shikaninga no kwa Alex Idol no gwa kwesoko gwa plaster abo ko shoro kufa no kwiza no wano parking hard core hari musigara muza spaces Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika konje munango ne Ivan no mupira master teacher muzebi no yakwa listen ya top passing ngo munonka Simba Jike ko mushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaeza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda Varacity bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bwo kubika no guze sente hamwe n'ibyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero yo murembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria Binedena boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora beji ombyakar magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha echo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Nehinda
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalwanje nakwakire mukahumurako reka tugeze mu program itu Nyamurungi program y'Obusiramu live aha on TV West Studios. Antinemu Sheikh Abdul Kasule, Executive Director wa Ikra Association for Dawa and Development aho muri Mbara kantiro tureba nshonga kuri munonga ekwatirine na nemikago ninga shaba abanwani abarunje atware bangu munwani wawe kubanza aine kuba Allah subhanahu wa ta'ala ruhanga wawe aine kuba munwani wawe okubanza. Yes, kandi wa kabiri atware bangu noha Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumwa ya ruhanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi wa kashatu aine kuba abazire bawe. Yes, haza abazire basharamu emiringe ebiri mbwenu. Yes. So bwanyuma yo kubireba tware bangu hariho ibintu 10 ebitune kuba ntumanya ebikwatirine nabarurana abo kuba ninja mu rurana n'umunwani wawe wakana obunywani no tobasa kora obunywani wabweru wa mulirano mutandikira wano mukwano gwo aliye Kampala nga tonna mukubira simu ndi mfunyo n'obanzo mulirano kati olina okusooka okukwana muliranwa mubine ebyensi twagambye mulirano ayinza okubeera nga talina ddiini kale nga mulogo naye era alina okubeera nti akuli kumbi kubanga ye muliranwawo watunga obuzibu niwali kubanza nyumba eyikuta omuliro era muliranwa ono so olina omukolako omukwano naye ng'omanya wookoma kubanga eddiini erina wetulagira okukoma. Okay, so tugambire aha bintu ebikumi wano message muzeze nyingi wano nga bwokirabye nti olabye wedda mbadde ngezaako okukozesa olulimi olunyankole naye nga abantu baga nti naffe abooluganda nabo mbafeeko kati ndowooza nyakubeera nga tabulatabulamu kale wali we nasookedde nabage nti okusoma kwange nakirabira ddala nti kizibu nnyo omuntu okubeera naki ne mukwano gwe olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ateekateeka okufuna emikwano nali si kyokulabirako nti bwe babanga mu bannabbi 10 n'okusoba yajjamu omu yekka nga Ibrahim nga mukwano gwe. Olabira ddala nga kizibu nnyo omuntu oyinza okuba mu nsi nga tofunye mukwano. Kakati netudda ku kyokubeera nti omukwano okusobola ogunyweza obulungi nabbi yatulambikira engeri gye tulina omukwano ky'omulungi era n'atuyigiriza tukole emikwano nga tukolera ku ddiini. Kubanga bw'okola mukwano gwo obukola omukwano nga ogukoledde mu ddiini ng'omuntu omwagadde ku lwa Katonda naye n'akwagala ku lwa Katonda era yatuuka okubaga nti temugenda omu ku mmwe tagenda kuyingira jjana hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi okutuusa nga kyoyagaliza mukwano gwo nga kiweeyagaliza muganda wo kyoweeyagaliza naawe okyagaliza mukwano gwo oba muganda wo. So mukwano gwo teka okubeera ng'omwagaliza eyo point. Mukwano gwo singa abadde ayagala kwewola kyetuyita looni tomubuuza bingi ng'olina muwe ngayagala kwewola ogwo gwe mukwano ogwannamaddala oli wajja okwewolako ng'olina tomubuuza mungi tomwetoba manya abamwe n'abaza nti ati nobizize nti ate n'asooka kugirayo ebizibu bye byonna nali ndowooza nti omumu yali mukwano gwange niye olwatuuka bwe nti mu ofiisi ye naŋŋamba nsanyusa okukulaba mukwano gwange naye nange nali ngezesa olwo nga nkola risaaki y'omukwano manyi ebintu bino byetusoma kyova olaba wano ku yunivasite batuga nti wabeerawo ekiseera baga nti kati genda ku risaaki okiraba kakati we nali nkola ku risaaki y'omukwano niŋŋendi wa mukwano gwange nga mugagga y'omu ku bagagga aboogerwakondabe omukwano gubeera gutya mbanyi esanyusa okukulaba biki naŋŋamba naye ekiri wano naasikayo kabada najjayo cheeke nga 50 nga zonna za bouncinga bantu tebasasula tetukozanira n'ekikumi
sinaba kwogera so aho nomanya nti sinana kwewola era nali sinze nakwewola aha akulaga saagala kumanya ekyo ekirala omuntu gwe bayita mukwano gwo olina okumubeererawo under all circumstances afunye obuzibu afunye oba mu bulungi oba muki n'omubeererawo kye bayita ennaku zino okuyiwawo omubiri ku lwago nti ekyo nekibeera nga kikulu nnyo okubeera nti embeera yo bwebanga etuuseewo. In fact, ntakutire kirimi nibagira wano yenda kumanya munwani wawe noha banzo tunge kizibu ningo tunga mashembero ebyo ebintu bibiri niho rukumanyira who is your best friend. Naye bikituuka mu sente olaba point endala bw'oba owasizza omukyala tuba tumanyi nti owasizza mu kimukwano gwo naye bugenda okkeera ku makya ngolusi yakulukidolo era obalaba abaana omukyala yegasse n'abaana omusajja ne bamusala kale omukwano tewali nagwe gwennyini mu maka kituga nti mukwano era kyova olaba kati abantu batandise okifulumya nga baga nti yetwalidde ebizibu olwo nga bali ku mbaga bali eno basanyuka bali awo basanyuka baguddewo obanga amazina oba kiki ng'eno abalala anaakawulira atutta omugugu y'anaamanya naku bbiri era mugenda okulaba nga tusuubira nti bamukwano naye ngaomukwano teguliwo. Omuntu bw'abeera mukwano gwo guno mukwano era simanyi nti oba wali olabyeyo mukwano gwo ng'abeera open gyawuli najja naga munnange nno kimanyi nti leero ku akawunti ndinako bweziti okiraba oyo ye mukwano gwo tugambe mukyala bw'agulanga omukyala agula akapoloti n'atuuka n'okufa ne bakatwala oba omusajja naye nga tategeezezza na ku mukyala nti nange wali ninawo poloti kati ogwo gubeera mukwano gwa kibali kati omukwano bategeeza nti gwo tegugira ki gubeera muzibu nnyo okufuna. Twandibadde tulowooza nti abooluganda be bandibadde ab'omukwano kubanga bonna bava mu nda emu oba mu ntumbwe emu kyetuyita entumbwe ye taata omu muyinza okuba nga mwawula bamaama naye eno muva mu ntumbwe ya taata naye ogenda okulaba abo abooluganda nga bakubagana enkolagana tewali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava atuyigiriza n'akiteekako n'ejjana ng'agamba nti omuntu yenna agatta oluganda n'ateekawo omukwano gubeerewo mu luganda gwe n'okuuma oluganda ne lubeera nga weeruli Allah subhanahu wa ta'ala taiwali kirala kyakusasulamu okujjako okuwejjana kyetuyita ensi ey'emirembe. So Allah wakuweera ejjana nga kuzabuzza baluganda ne mubeera wamu kiba kitegeeza omukwano muzibu nnyo okubeera nga guyimirirawo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ayigiriza naga nti abantu 7 bagenda kubeera mu kisiikirize yawm la dhilli illa dhilli, olunaku lwe bagenda okubeera nga tewaliwo kisiikirize. Omanyi ku lunaku lw'enkomerero luno abantu balina okulukkiriza nti luliyo kubanga omuntu yenna atakwikiriza mu kiro ky'emperu oba toli musiraamu toli mwikiriza mu by'okukkiriza n'okukkiriza olunaku lw'enkomerero nti gye luli. Akati mu kulukkiriza tugenda kubuuzibwa ku buli kimu ngeri gye twakola ki. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'awo nga tuvuddewo naga nti abantu 7 bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah. Olunaku lwe wabeera ng'omusana mungi nnyo ebbugumu lingi ng'omuntu talinaako weyegama wonna wonna wali flat, emiti gyonna gyagenze, ensozi zonna zaweddewo, amazzi gonna gagenze. Okimanyi nti bwe tuba tusoma amazzi ge gasinga ensi obunene obungi obunene, naye ku olwo tewagenda kubeerawo mazzi, tewaliiwo nsozi, amayumba obuyumba buno bwe twepankapanka nabwo bwonna buli flat tewali. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayingira mu kulamula naye agenda kuddira abantu 7
abakola ebintu bya mirundi 7 abateeke wansi w'ekisiikirize nga tewaliwo kisiikirize kirala naye mwabo mulimu omuntu yayagalana ne munne lilla nga baakola omukwano tigundi nkwagala ku lwa Katonda kuliwo abatera okutugamba simanyi bituufu najja nakugamba nti kubuulire mazima seeka nkwagala lilla naawe n'ogenderaawo for the sake of Allah naye nga ogenda okola byakola kubanga tojja mulungu kiri kigambo kye naye oba asinzidde ku ki kubanga omukwano oli okukwagala mutuufu otega okubanga olina kyoli ekyenjawulo okukunyweza ku mukwano omukwano omulala gwe twogerako ku nsonga nti ddala omuntu okumanya nti ono mukwano gwo twayogedde ku kyokuwa omuntu uze okukola ssente netwogera okwagalana ku lwa Katonda ali ne mubeeramu n'okukyawagana ku lwa Katonda ogwo nagwo mukwano mulungi kyagundi nkukyawalira olw'ebintu byokola ebibi mu ddiini ng'ate wandibadde okola ebintu nga birungi mu ddiini ate nga kyokola okimanyi oli naakukyawa ku lwa Katonda kubanga bangi nyaawo obawulira ne ku radio ne ku TV nga boogera awo yogundi twamukyawa kiki akola kino na kino na kino na kino batu ne beera nga ddala bamukyawa awulidde ekyo nakyo ne kibeera nga bwe kityo bwe kiri kakati bwe tutyo ne tudda okubeera nti abaatusooka baalaga omukwano nga bo betuyita basahaba abaalinga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga ab'e Makka abasenguka okuva e Makka okugenda e Madiina baalaga omukwano ogwa ddala era betuyigirako nti omuntu oba osobola okukola omukwano ng'olina akamere katono Nabbi yatuyigiza naga nti emmere ey'omu emala babiri naye gamba emmere y'ababiri emala abantu 4 bana ate ey'abana emala abantu 8 naye ku mulembe guno okumanya abantu tebalina mukwano wabanga yafumbye bulungi enkoko nawulira nti gundi agamba abange abakunuye muliyo adire sefuliya nagenda ne bagisiiba ne blanket bweti ne batereka eyo akawota kawulira ataze mu biseera bya kyamisana abine ekizibu kyenda enjala naga nti kampitire wano biseera bya kyamisana agenda okulaba nga muli mutya mugyebali nga tasobola yadde okumuwa kukokulya era bwavaawo nga balyoka bagamba katulye ekitegeeza bwalwawo era nabejjala ejja balumira naye bali abaatusooka bwe yabeeranga n'entende 3 ng'ate bali abantu 4 nga jazikwata ng'azinyeenya bw'ati tugambe mu kasefuliya mbu bano bawulire nga nnyingi n'akwata emu n'agiwoono n'endala n'awooli n'endala n'awooli kati ye nadda wabbali yeefuula alidde eno bana n'agira balowooza naye alya naye nga mazima takoze eki nga talidde so embeera nebeera nti abantu bw'oba ng'omuntu anaakola omukwano kiri kye twayogeddeko mu kwongera okukivvuunula obulungi abalala batukwana n'abeera mukwano gwo ng'alina kyakwagalako bw'aba ayagala kwewolako ssente bw'aba tazifunye ogwo omukwano gukomaawo bw'aba ayagala abeere nti olina ky'omuyigiriza oba ky'onoomuwa agende olumala okukifuna toddayo kumulaba omulembe guno omuntu bw'omuwa ekintu toddamu kumulaba n'omulembe ogw'essimu ogenda okulaba nga n'essimu azikoze eki azigjeeko so ekyo mu bufunze pozzi nga waliyo ekirala kyewandiyagadde okumanya bikwatagana n'emikwano gino barakallahu fikum ni jama nanje wangora mazima yes tune kuba ntufa mnonga okulonda emikago emirungi okuleba kandi mazima twabasa kuba okulungi omusoma kire kaliyo nikagendera shana sheina nimshaba otulabiremo akarungi akari omukubana na emikago emirungi
akalungi akali mu kubeera n'emikwano emirungi kakati one omuntu olina okubeera n'omuntu ng'omukwanye mubeere ba mukwano mu ddiini. Eddiini eno omukwano ogwo omulungi gweguliwa gwe mukwano kati ngaffe abasiraamu tusaala eswala 5 olunaku naye nga dhuhuri asiri ne magaribi ebiseera ebimu ne isha tuba tukyali ku mirimu. Kati omukwano gw'okulaba nti ono mubundi mukwano gwange anjagala mukwano agambako nti essola etuuse jangu tugende tusaale. Bw'obeera ne mukwano gwo nga takujjukiza nti eswala ekoze eki etuuse, nga takujjukiza nti ye omwezi wawadde zaka omwaka guno, nga takujjukiza okusiiba ennaku zino ezakyeyagalire kubanga mulimu empeera nnyingi, nga takujjukiza nti tufunengayo akaseera tugende oba mu muzikiti tutuule tusome ku Qur'an yadde kale tomanyi Luwarabu kulusoma naye beera ng'ojjukira bujjukizi Allah nti ekikututtekoko mu muzikiti n'otuulayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti obulungi obuli mu mikwano ogw'omuntu okubeera nti agambye nti jangu tugende mu muzikiti tujjukire Allah. Abantu abo ogenda n'okola ki n'obeera mu muzikiti malayika kasita mugenda olw'omukwano ogwo malayika zijja mu gundi mu muzikiti ne zisanga nga mutudde mwina kyemukola. Kati ekyo kyemukola ekyo malayika neddayo ne reporting eri Allah negani bano abasajja omukwano gwabwe ogubaleeta wano ne batuula gwakutendereza na kukujjukira ndozera kyekimunga nezidalasa yonna we. Era waliwo hadisi eri awo mu kitabo kya Muslim omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti sibwe mutuulaawo ne mugamba la ilaha illa Allah kyokka nga kimuze okwogera oba buli omu wali agamba malayika embwe ewulira ng'ogambye nti Katonda ali omu n'okiddiŋŋana Katonda ali omu Katonda ali omu Katonda ali omu. Kati edduka n'etuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nemuga nti omuddu wo mulese akutendereza nga kakasa nti oli omu wekka asinzibwa. Era naye mugamba nti ddayo olabe kati kyagamba egenda okudda ng'okyusizza ng'oli mu kutendereza nga bw'ogamba nti alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ekyokubiri omukwano omulungi gukunoonyaako singa obadde leero nga simulabye leero ogwo gwe mukwano ng'owulira alumwa okulidde ng'olaba alumwa. Obulungi obulala obuli mu kubeera nti abantu twandibadde tubufaako nnyo. Nabbi yatukubiriza nnyo abagenyi bano omugenyi amala ennaku 3 ez'etteeka obugenyi era yatugaa nti omuntu wamala ennaku 3 abatakyali mugenyi muwe endebe oba alikumpi oba mugamba agenda asennya enku zemunaafumbisa obugenyi buba buweddewo. Naye aga nti mu nnaku zino mulage omukwano sala obukoko obuliwo awaka enkya mulye ku kyennyanja ezo ennaku 3 omulabire bulungi ennyo. Olwokuna muddeyo ku nkola yammwe ey'ekyalo nga bwe muwangaala ku kijanjalo kyammwe n'okulya obitegedde. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo ekyabuliraana n'abeera nti singa ate muliraano omanyi muliraano agenda najja gwe noga nti ate oba anonye eki anonye eki muliraanwa naye abaakulaba nga tolinaako ssanyu olw'okubeera nti muliraano azze. Nabbi atugamba tukuuma ensonga eyo olw'ensonga malayika Gabulyeri oba Jibuliiru yajja eri Nabbi n'amulumiriza ku mukwano gw'omuliraanwa. Nabbi n'atya nnyo ng'alowooza nti oba oli awo ayinza okumufuula omu ku basika b'emmaali ye
kakati ekyo nekibeera nti ebintu ebyo bimu kubiyamba omuntu okubeera hadisi nyingi nnyo ziri mu kitabo kya Abu Dawuda nga ziraga omukwano ogwo olina okuuma omukwano gwa muliraanwa n'okuuma kati n'abaana amaka awaka omukwano gw'awaka ogw'abaana abasajja abamu n'abamaama abamu tebawa bazadde biseera abazadde tebawa abaana baabwe biseera okubeera mikwano gyabwe basobole okubabuulirako ebibaluma omwana amala kugwa mu nsobi muzadde n'ovaayo ng'oli mukambwe ng'olinga era abalala babatuuma dde amannya awaka abalala babayita kamulali okitegedde kamulali wuuyo atuuse lubogola wuuyo azze ani so beetaaga abaana abo okufuula mikwano gyo naye nga olina limiti wookoma mu mukwano guno temuliimu muzadde okuddira ebiwandiiko by'ettaka okubiwandiika mu mannya g'omwana we olw'okuba amwagala oba osusiza limaatha omwana ono Mungu ayinza okujja mu nsi n'agamba amataka amamotoka byonna biri mu mannya gange nali nabigula byange kubanga mu mateeka agaffe ag'ensi ekintu nga kiri mu mannya go kibeera kikyo yaani kigamba ekintu tekibeera kikyo okutuusa nga kikyuse ne kibeera nga kiri mu mannya go era famire yonna ne bwe yeekuŋŋaanya ng'ekyapa ky'ettaka kiri mu mannya ga mwana omwana kegamba bo tebasobola kusayininga mu kifo ky'omwana nensembyayo ekigambo kimu omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuzadde bw'abeera ng'afudde abaana ab'ekika abooluganda mukole omukwano kwabo ababadde mikwano gye ayagala mukole ebintu ebi bisatu ng'oli abadde afudde abaagala nabbi abaagala mukole ebintu bisatu 1 mulimu ekyokumukuumira emikwano gye kati n'omanya nti oyo yali mukwano gwa taata n'osigala ng'okuumya omukwano gwa taata mulimu ekikale mu ddiini mulimu ekyokuga nti mwangu mumukoleko emikolo egy'okumuziika bwe muva emagombe mukuŋŋaanye emmaali ye kubanga ekisigadde kiba kyakugigaba akasembayo mukuume emikwano egyamukadde wammwe gyabadde najo. Okay, barakallahu fikum anijanuna nite wahura mazima kampa mimkine chiwaiga programu ya kile katukata inshallah ta'ala ntuza kuba ntugumiza mu omishoko bitahana sigaranda hawasali Musa kana nyine mu Sheikh Abdul Kasure executive director wa Ikra Association for Dawa Development obetwatu Trevor Nshonga Mikago Emironje twaza kubendeza okurara kuronje wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwakataano aha programu yitu ebyogwombechi netwijaka batwine Engineer Jonan. Engineer Jonan naijaka bana tushobora nichi ebiro kwetengwa kugira ngo tuombeke kalina ehamire kande yo mutindo. Kokora hardcore wake for hardcore oleta nko mushenyo feeling ngahibuli hardcore kugira ngo bene kushika chokweta foundation oversight slab. Yes. Slab ejuniyo kutantira ko kweza kujushuka ni uko kutanga kombe kebizi byo byasiko yo higuru hata wota kusheje slab obuyo bumwe no shango bufuchi bwaba bwinji munonga bwatere kizimbe cyawe cyaho amani yes wako ko stress slab akwa